Hello for everybody. Malo soy fua. Yeah. Yeah, it's your girl Divine. Yeah. Part 1 din nga ay tropical fried chicken Na fiafira ngay wala ko part 2. Ole mea ayan ngay ay ngo fai ngay fiaf. Your kamar fasipovi masima fai kapisi malalesa. Ya wale mo se vwa cross alwe e koli mai se urwe esaka. Fai singa fale ko workout. Yala kova ai mai. Ya o ka kowan nga kamar fasipovi masima malalesa ya male iced tea. Ya wo umalar case irvalia. Ya wo mga fellow ko cross ay. Ya wo mo foi nga ay parentos Ya wa ulamal prakalela ay lo brother. Maale maluor fasipovi. Ay may seka po inga run off nga fiafi. O umalale tropical fried chicken. Garlic chicken ang aya ko male mother tier ang lela. Yalela wa ay fasipovi. Ko vaye. Mga malumal ungal fasipovi. Malalesa. Wo foi so lua. Wo foi masing o November. Wo foi so fafkaila ko ya. Ole chao nga nge fiafi Kamar fasipovi masima fai kapisi malalesa. Malaisti. Manguya la fiafi. Manguya la ka po inga milik Samoa. Sofa soifua. Peace.